birthday to Sri Radha. Happy birthday to Sri Radha. Happy birthday to dear Sri Radha. Happy birthday to you. Happy birthday to Sri Radha. Happy Radhastomi to all. Welcome back to my channel. I'm Canny from Montreal, Canada. Agi intro se tabada me am khambira mani ngase agi video se kari maram dano hana. Ngasi Radhastomi ni nahan Janmashtami to jagare. Adu Janmashtami se chara hen gi ngasi shu chara heli. Agi ngasi gi blog se torora ga na to ba adu nahan gi Janmashtami gi blog to me am na jamna pambire appreciation to bire ai nongai jare me am dei review me am su taja bada aduna khalle masi blog se masu torora ga na masi ngasi gi na kari na hadi thuna jam na to balagi. I mean, baro taba se phatlaw na tagi. Krishna Janma na bu whole day and a half night labani. Adagi masi sina tum holak paga ngahak matung da sum lagi to bane chai jang to bane ngahatang da baro tagi. Anyway, tarparo ai khajik to na jahakhak nam jaba ai hap kana adugi gasi to jare adu jam na di sangaroi blog se agi video se am jeng bi radi like to view comment section da comment to view subscribe to view ka bigo please. Hujik ay antani ay ki lagi to jarurani iru mai tha thokna loina lai fruits katna ay lagi khatang to jarurani hujik sira ay ki shaba to jare happy birthday to Sri Radha lai jo hek jarure shigena folmol kachare ay hujik khaidok charani lagi prasad jarurani lagi to no loina lakchare ei hujik chak thongba changjarani lagi bhuk khatang to gaina to jari ei chakki mathe gaji to na jenghan jarake ngasi di baro boni na adu ei par to na hujik chahinyang thonggani adu chahinyang thongba lorga ei mate to no blog to hapcharake aduga ei sana sa jahore ngana ngasi thongge hena khangdare karamba video na hana chattoriba ei cake ki shuleiri birthday ni na laida aina cake she cutting na adu aina eggless birthday cake ma sajai adu ki shu ei video do ei hapcharake hujik karamba na hana chattoriba khangde पनीर और छाना दुन हाना चत्तुरीबा केक ना हाना चत्तुरीबा ना आगी राधाष्टमी के ब्लॉग से ना हाना चत्तुरीबा खंगदे एनीवे जहाना हाना चप्पदो अदु मथंग तो ना हप्चरके अदु मैं आम जेंगदु चक थोंबो जरे के एस्प्रेसिगा चनागा आलूगा तोरगा कोई निरामिष ngौजगे हुजि चना दाल में शुट को मुंदे रखतले एस्प्रेस शुट ना लो जरे ngौजरनि थावदा पछी दि चना दाल थोंगे थोंना लो जरे मसी सु ngौना लो जरे asparagus ka chana ga alu ga dai jubi akang ba ina khaji tang chaisale asida jubi hoi dry jubi do khaji khak chaisale lagi to boda jubi khatang hapaga manam nushina hawa halbangon che mashi ka aga matek toraga adage di mashi je thongjagan mustard seed adage di poppy seed hoi jubi she dry jubi ni ashi jubi khara hapchan jagani sida ashi ngahak matung da ei plant to jagani mashi achoba mai ge side kakke khara chaw chana to na shumana chaw chana to na kakpiba जब ना तो जरो पिज़्ज़ा हूँ मरीता तो जगह नहीं अशीना खामें बजा तो बगी ऐ तुम खजी का खापचा रहने मुझे एगी तुमसे पिंक कलर हो बदी एगी से हिमालयन पिंक सॉल्ट अदुना खतंग गुलाबी हो जाबा अशी जब ना मशागी फेय ना हाय मशी तुमसे अदुना खतंग बुदी एक्सपेंसिव नहीं खतंग नॉर्मल तुम दो यूज़ तो बिराशु जानी एगं खजी तंग खापचन जरानी देगे मशी मिक्स तो जरानी medium to low da thambiraga adage di ha matungda manung che munna ba yana shimana makhum option na thambirani minute maro matungda ultai diba ai ultai jare hujita amukum ka ai ha makhum option na thambarani charani igi she shiba thanga charage shima mulle mun baidi pura puri mulan bidaba happy chabet mulan biba tegna de ashide ei ongkong ka gravy de da ha na ongkong ha ka putori ni na de khamendi matonda na shu mundagi adu ki tamki hajana mulan bidaba ai khamen mari mak ashida le jare थाव छारे खांग मुरजे इनो जिता खामेन ngौरम बगिनी जुजी पासपोर्ट हपचारानी सिदा अशी कसो एक चिली क्यूब तो हपचारे सिदा पता हपचारे ले जना हपचारे निरामिष निना जनम नतना थोंगी ए पंबी की का जनम ले जबने नोआई जे पंबी दे हेड मा थोंग जब ay janam mula hai ata ime am hatta lage hoje inanda tomato puree lere lo jikta to biba mata dijam na ka khanigini
ꯆꯦꯡꯈꯪ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ coriander powder jeera powder hujik ngona lebiba thau chama thakta ka khalaklibo nahan ge ina agi garden tagi haijegi ba morok tuni mashi morok macha macha amatang sumaina khaira ga hapchage manam jamna nushi ashi amatang hinjang da hapisina manam na horen jamna te hapta su jai aduna mom tang tong na hapta su jai hinjang da de morok ka sumba powder chili powder मसला से कादना बेना इसिंग खतंग हापचगे सिदा मुझे ए मसे हापचन जरानी जरा ऐसा हापचगे खामेन से हापचरानी जी mhi ke dang hapcha lage jam na hapon mhi ku di mhi che kadang mani da jangan jage ka da na be already khamen che mulle kujik na hak gravy shigang hak phupcha ge matang ga ultai jage ashi ultai di sina te ultai jara roi na hak makhung khup na nak shon jara ni medium heat ta thambi ba wow I come in thong shi shi jare ashi masala khamen hai batare mai mutha jare puni she thum ga jang hanga to na tham jaba adu gang hang au jara ni khaw shi da amada tejpata hape ade di kona pach puron hape ai hujik alu she hap jara ni ha ma kum kucha nai ngau jara ni mashi mun na be hai na chiga thum lai jare ai thum se hap jare hujik आलू से मुलानी almost मुले आलू से से मुल्ला बनी ना ये टोमेटो हफ्चरे मैं इशू हाई हिट तक थंजरे बादाम की पेस्ट अशी नॉर्मल बादाम नी ची ngau दबा बादाम दबी just मकु से लोथोगा ngau बदु ता मनुंग गिदो अदु blend तो जबा अशी ये पुनो मक हफ्चन जरे ने शिदा अशी ngak mun na ngau bi ra ni शिदा एगी फ्रेंड मना नहान एगंदा हाई निरामिष थोंग बखरा हापो वाइना ना चाकता नतना आई जामना दे हेजे बनते अदुसुम पामजबना जुम थोंजबनी दु मयाम दे सुमाने एप्रिशिएशन थंगगा नुवाइजी मयाम दे रिक्वेस्ट थंगगा नुवाइजी मयाम ना एगी वीडियो शेजिंग दिरे ना खंगी नुवाइना एमिगी हेल्थ मा तोरे ना खंजे नुवाइजी अदु मयाम अते करी आइना नमजमखे ए तोजरकनी मयाम गे अते करी खंगिंबा लेरे दे हाइदियो एगी ग्रेवी से सनजाम जारानी मसी आलू सुमुले फजना इसी बादाम की टेंशन बता हफ्तन जगह शिदा एक नहीं हफ्ता लगे हुए नहीं यहाँ पर आप फुट लगा छना यहाँ हफ्ता रहने एक जिम्बा को मुझसे लगा तुम जरा गेशी यहाँ शो को लगना बहना एक जो पनीर से पुनः हफ्तन जरा गे पनीर जाना यहाँ शो हन जरा ने शुमाना निरामिष थोंग बदा बादाम की पेस्ट हाप पसी जामना हावरी अदु घी असिंग बलोय खरे नता दि घी मथक तक चसल दे ननुशी नेंग बुथ चरे ए गेस ते लोथा जरगे नता दे म्यामा कंचन गरनी केना हुजिक लागी बनाना ब्लूबेरी का स्मूथी शादरी एना नते असी शादसिना ए हस्बैंड ने लाइदे ड्रिंक्स में न कस्तेना संगोंगा न ब्लूबेरी का अदगे लफोय मगा देदी चीनी खरगा केक शाबदो अदु हुजिक लाइदा भूक चनबगी अदगे डेकोरेशन तो जरी ए शुम फ्रेश लेना शुम डेकोरेशन तो जरे सिदा एने गना मोमबती से लेजले असी जे हुजि थेचन जरानी ममम तो ना
ai hujik lai mamang da thamjaurani ai hujik lai da bhuk chan ba chacharani cake shu decoration tawna lojare akoi mi da di tawri lai da tawru shu ka shu kai de adugi aina sum tawning na lai da shu tawgana adugi tawjabani tulsi mana shi gi pambi gi tulsi mana ne loi gi dare akoi samar de khatang kharani tangai re loi kharani adugi te phangoroi adugi di akang bakat pa lagi rani ta khinjang shu jam mathen budi jam na jam dare jahal loi bada adu hana ka charu rani hujik lai da mati yang sih mut kare mana mah nama kak mati ko om tadi mai sejauh di sini ini saja jawab cake ni ini lain atau na decoration tu jawab sekarang masih book lejar Happy birthday to Sri Radha. Happy birthday to Sri Radhika. Govinda. Bharataya. Prabhav lagi. Muchan jere haji. Govinda. Manipuri. Bugar haji. Mana ini bukan roti kursi saja juga. Ayo jik lagi tu nalo jare, ada prasad cana pernah tu jare. Book jare hujik sandagi hak lagi tu jari sini ya sandagi book jan jago sandadana hujik ten kha hona formul kharaga to naina kachare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kuram jari me ambo hujik shanda hoi jare shandagi ei bhukshu chanjare laida ei hujik lagi lari khara pajagani loiragana ei mala job to jagani nuti gidi namjate toba Srimati Radharani da ei mala job to nanga shigi kachagani ngashigi magi birthday ki gift hoina Baby, thank you. Next video, lakchibo, I am nungaina lebu, harana lebu. Happy Radhastomi to all. Bye.